gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Gumatangak man iti karnay, kagawad. Pati Ricardo na matan, Day, kasla na puyatan ka, Malt. Ada ka din na pa nami iti rabi si Mang. Ay, ada ngamin as-asikaswak ang masakit, kagawad. Ni tatang ko. Oray ko ano makaturog ak iti aldaw. Saan mat? Kasapulam matiturog. Tapto saan ka mo't nga agsakay. Huwin ko ngamti ngamin aso kan kawitan ni tata badong. Nagariwawa da iti aldaw. Apay naariwawa da ako nam. Nagpipig sa titaraok jay kawitan. Idin to tataol mat ataol ti aso na. Ay ka ibagam ken kuana ata bugawon na. Awan damot ngamin iti aldaw kagawad. Tamapandamot ijay bangkagda. Maray, lakwan nakman iti karni ti manok. Awan ilutok asidaan may. Sa bali mo ti ginatang ni Simang takar ni ti babaw sika. Ay, ni si Mang dyan nakitak anasibot itay. Wen, maray. Ngam, adaman imbaga na. Saan ka doa makaturturog iti rabi gapo iti masakit nga aywan na. Saan ka numot ang makaturog iti aldaw? Ay, maturog kumalata iti aldaw tapno masubot na ti puyat na. Kanayon kano an naariwawa ti dingwan ni Kabadong maray. Ay, kasano kat awan mo tilintag amang iparit kadagiti dingwan nga agariwawa. Tasaan damot atao. Tata Badong, imbag ta na sabat ka. Day, apay ko man nagsabat ta. Kanya ka dito ibagam. Apay anakaro ti kinaariwawa dagiti asaw. Gan kawitan nyo iti aldaw. Apay maanawa kaya. Kitaddak akanayon ni bangkag kaw. Uray ngamin kayat ko ti agina na. Jak makaina na. Gapo iti ariwawa da. Kanya ti kayat mo itama pasama ngay. Parchek ti kawitan. Kasano ngay di asaw? No apay akas jay ti dingwan nyo, tata. Saan matakas jay ti dadong maadingwan ti kaaruba? Ay kit aputem da kita lapayag mo tapno di mo manggag ti ariwawa da ako na. Nagkita kayo ka din ka ni Simang, Kabadong. Way, saan nga umno ti bagbaga na. Alangan na parchek ti may sa akawitan ka. Kan pangipanangay ti asaw. Amom ka dino apay akanayon ti taraok ti kawitan. Kan taol dagiti asaw, Kabadong. Ay, jak amu amanay. Saan ko may ida makasarita? Tamno damagag ko man no amay. Ay, masya na ka ni Simang. Takasimot nga agas asikaso iti masakit. Agpailot kanu ngamin ti amana. No, marignana ti nasakit iti bagbagina. Anya nga ti maramidak no agtaol ka nagtaraok ti kawitan kaw. Narigat nga agpaiso ti agasikaso iti masakit. Simang, kumusta ni tatang mo? Adda ka din nagbaliwan na. Awan, kapitana? Mariknak pa'y kiteng. Nga oray siya kat agkapsot. Gapo iti puyat ko kanayon. Ay, made ti kasta. Ti kanayon nga agpuyat balasang ko. Iremedium maturog iti aldaw. Oray maalak ti turog ko. No nagtaol ka nagtaraok ti dingwan ni Tata Badong. Malukagak manan. Ay, apay ngay, akasta dagiti dingwan na. At dalakit di kurkurang dagijay, kapitana? Apay ngay, ati daduma di nga aso kan kawitan. Kat adda oras ti panagtaol.
kan panagtaraok da? Anya ti kayat mo asawan? Ti asaw? Agtaon laang no adda maisarong iti balay ti aking balay? Ti kawitan? Agtaraok ko iti parbangon? Saan na kanayon, kapitana? Awan. Adamot kit di puntom iti dayta nga imbagam. Iso nga dakkel ti atap ko. Nga adda diferensya ti dingwanda. Adda kurkurang da. Kunak man laengan. Anya ka di tinagsaritaan nyo kinisimangan tay. Kaslaman na patay. Husto ti imbagana. Ti kawitan, parbangon sa kanayon ko mga agtaraok. Saan kanumat? Tauray anya nga oras, kat agtaraok ti kawitan ni Paribadong. Anya kumangay ti pakasiknaran na iti dahitan tay. Kanayon ngamin amapuyat ni Simang. Gapo iti masakit nga aywanan na. Kat uray kayat na amaturog iti aldaw. Naariwawa mo ti dingwan da Paribadong. Kasta ka day. Apay nga ta naariwawa ti dingwanda. Ay, day tangarod ti dakkel asaludsod. Ay, dagitimot ka no aso na. Uray awan maisarong ataw ija balayda. Kanayon ti panagtaul na. Angkay, kaya't ko aduktalay no apay naariwawa ti dingwanda tataba daw. Apay ko maakayat mo amaamuan. No kano iti aldaw. Kanayon ti taul ti aso na. Kanayon kano pa ti taraok ti kawitan na. Makatitilang kano angkay. Adda ayalin taga maiparit nga agariwawa dagiti dingwin. No naariwawa ti dingwin. Kahit naasawan nasalun at da. Angam ka si kano mati karuba daan ni Simang. Takanayon amapuya tanggal. Awan maramidan tayo. Tadi tayo maparitan nga agariwawa dagiti dingwin. Tulungan naman, kapitan. Mapuy-puyata na ka talaga iti rabi Gapo tagaywanak iti masakit. Kit mga lakay iti kadwa makasinukat mo ang mga sikasaw kani tatag mo ang masakit. Ay, kabailak. Nga oray awan kadwak. Sabali ti pakasurunak, kapitan. Ay, anya kumangay. Oray kayat ko ti maturog iti aldaw. Tapno makainanaak. Jak makaturog. Anya nga ti maramidan tayaw. Kit kas nakunakaw. Awan lintag ang mangiparit nga agariwawa ti dingwin. Kasta kadilatan, kapitan? Oray maduktalan la kuma? No apay naariwawa da iti aldaw? Et ibaon ko ni kwarog ang mapanagmanman no apay naariwawa da ako na. Ada itin ko at trabaho kwarog. Duktalem no apay naariwawa ti dingwin ni Paribadong. Kaya't kumataduktalan no apay angkay. Kung napay kit din ni Simang nga da ka no kurkurang dagiti dingwin ni tataba daw. Adula amin. Napay apakasik na ran napay dagita. Mawatak mo ti kasasad ni Simang angkay. Kasanupiman ang makainan na no naariwawa ti aglawlaw na. Makamukan no anya ti adang nga ramidem. Ay, agbambanog kalaeng. Adda siguro makagapo angkay. Kat day ta ti duktalan. Kwarog, agrub-rubwat ka mat. Papanam ka day. Mapanak iti balay da tataba daw ng anday. Duktalak no apay ka na yung titaul ti aso kan taraok ti kawitan na. Adda nga takarkar na amaduktalam no apay. Day tatisan ko amasungbatan anday. No adda maduktalak, di nasayaat. Angam nawan, pasensya. Bareng no masulbar ti parikot ni Simang. Unanday, nalakaya ti agpuyat. Asaan ang makaturog iti aldaw. Saan samot ang nagpasada ni Kwarog, Maray?
Sa bali, pati tinurong na itay. Ay, mapan ka no, ije balay da pari badong. Mapan na duktalan no apay ang naariwawa ti dingwanda. Adang ata maduktalan na. Urayan tayo at ti sumaruno ang mapasamak. Diyak man matuko da panunutan. Apay ang naariwawa da. Diyay kanumatla ang dingman ni Kabadong tikas jay. Kunamot ni Inteng, nga adula amin ka no. Nimot kwarog ti agpursige amang takwat no apay. Ay, sapay ko mga rod at ada maduktalan na. Tadi pa'y nagpasada, mad. Tadi kat masayang ti bannog na. Ay, no kumata kinaduan ni Inteng, di nagsayaat. Ang saan mat, taadula amin, kuna na mat. Naariwawa mo't nagpaiso dito yung arubayan, datata ba daw? Awan mo't tao di tao eh. Ay, masidagak mambay. Na, tadi nakpay nadlaw ngayon masiday. Kataulan na mo't tisarming nga naisabit itididing tibalay datata ba daw? Ipagarup na siguro sa baling nga aso ti aday tisarming. Ay, pati kawitan. Ang damot dakla sarmi nga sangsanguin na. Ay, amukaon. Ikatakdag iti sarming. At ikahabil ko iti kalapaw. Tapno agtalnan da kita adingway. Anya ngay ko ano. Ada mo lang na duktalam iti ipapan mo ije balay ni Paribadaw. Adang kail. Oh! Mas dao ka nga ta. Wano masurun ka iti bagak. Na, ibagam nga rodin. Nagadupay la patalastas mo. Ada duhada dakla sarmi ngayon sabit ni Tata Badong iti asidag tiruangan na. Ay, kano sumango ti aso kan manok. Ipagarob da akalaban. Iso nga agtaul kan agtaraok da. Husto kang kay. Ay, na. Iso nga inikat kong dagiti sarmeng kat ingkabil ko iti kalapaw na. Saan na makita ti aso ken manawk? Sandan ana ariwawa. Kumusta nga'y tinapanam, kwarog? Adamot lang na duktalam? Winantay, ipagarup da kalaban da ti refleksyon da iti sarmeng. Iso ana ariwawa da. Anya? Ay, asino ti adakurkurang na ita? Dagiti dingwan, wano ti akin dingwan. Ay, apay nga ikabil na ti sarmeng iterwar ti balay na. Mas dawa ka. Makaturog siguro itan ni Simang tawanan tinariwaway di balay datata ba daw? Ay, masapul nga ing kaibagakan ni Pari Badong. Adi na isab iti sarmeng iterwar ti balay na. Winantay, mapana ka talaga di balay da intunal daw. Taibagak day ta. Sumardeng ka din tinariwawa ading wanda tata ba daw? Wan, Chief! Ay, anya ka day tinaramid mo. Inikat ko ti sarming anay sabit iti arubayan da. Tano makita ti aso ken manok ti rupa da iti sarmeng. Ipagarup da kabusor da. Agpaiso nga rod tayo na ibagak. Nga adda kurkurang ti dingwan ni Tata Badong. Nga main, tataulan, kan tartaraukan da ti bukod da abagay. Kaputa di da mo ti sarmeng. Ipagarup da sa bali nga aso ken manawk ti makitkita da. Sino nga tatinang takaw iti duada dakkel asarming iti arubayak. Apay nga ngawan. Adalaki di imay dito'y balay ang nagbasak ang nangalay iti sarmeng. Ay inak man ibagakin ni parinteng. Nay. Ni kuaraw ti masabat kaw. Ay damaga mangking kuha na. No adda nakita na ang nakaawit iti dakkel asarmeng. Aw, tata ba daw? Papanam. Kuskala na pukawan. Dagitay nga rod dadakkel asarming kaw. Ang nakasabit iti dideng. Mapukpukaw da. Awan ka din nasabat mo dita ang nakaawit iti sarmeng. Amom ka diya dagi jay ti makagapaw. No apay an nariwawa dagiti dingon yaw. Ano ti kayat mo asawain? Nagreklamo ni Simang tanariwawa kano dagiti dingon yaw. Isu ana panak iti balayaw. Takinitak no apay an nariwawa da. Kita niya ngay tinakitam. Sumangsango ti asom iti sarmeng. Ipagarup na sa baling aso ti makitkita na. Isu ataol ataol. Ah,
Kastamot tin ti kawitan yaw. Ipagarup na sa bali a kawitan ti makitkita na. Iso atarawak mo't ataraaw. Kit ayan na nga iti Sarmeng. Ingkabil ko iti kalapaw yaw. Kasi mo't ti karuba mamatitilang iti ariwawa dagiti dingwan mau. Nakaumay kamot paray. Anya mo tinaknakan mo ngayon kainsabit itiruar ti balay mo ti dadakkel a Sarmeng. Ay, arti lang mo ta paray. Tapno makitak ti langak no rumuar ken umunaga. Saan mo nga ikabil ti Sarmeng itiruar? Takaasin ni Simang. Mapuyat a kanayaw. Apay mo dagita ading wine. Tataulan ken taraw kanda ti bagbagida iti Sarmeng. Agsipod ta saan a panunot ti tao ti panunot da. Dingwon da kita. Kagawad, lakwan nakman iti tinapay kan kape? Mayatais mau. Saanan nga stress kan napuyatan. Wang kagawad. Isong agiyaman ka ni Chip. Tanasolbar na ti parikaw. Sana ka na pa ni balay ni tata ba daw? San ko nakita ti panagtataol ti asaw, kan panagtartaraw ti kawitan iti Sarmeng. Isong agiyaman akmanan kan ka, Chip. Awan na nyaman na. Eh, Ti agkakaruba, agkikinaawatan, kan agtitinulong da. Good job, Kwarog! Naduktanam no apay an naariwawa ti dinguan ni Tata Badong. Ang titinulong para itipagsayaatan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anes Basit. Sound effects, Junred. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangat. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pero, apa nakamulang-lang laang man ang kalman. Inungtan man siguro ni auntie, ah. Simot ano kasta. Kaya nung nakita man na hindi kalman na nakamulang-lang. Kaya't nasawain. Kanayon, ngongongtan yan time. Kituwain, imbagsika, ah. Tasan na kang ungtan ni Nana Tuyang. Ay, isuat yung ta. Padasin na ngongta-ongtan ta. Makita na. Ay, kasi mo niyang kalmaw. Kasi Jackman, tadamagag no apay ang nakamulang-lang. Aray! Pariteng! Kasarsaritan nak pa rin. Talaga nakamulang-lang kalata, paray. Inongtan nakakadin ni Maribanang. Nagkunamon. Una, ta nakamulang-lang ka man, hindi kalman. Hay. Ayun, mo dahil na panagsinay mo, paray. Nagunag. Problemado kan sa. Awan pa'y makukwarta. Dahil tati panunutan. Apay nga katawa ka. Apay nakakatkatawa no awan kwarta ti tao. Apay ko mga agmulang-lang ka kastangay. Agkatawa ka kidiya, paray. Ay, apay ko mga katawa ak. Tapnosan amadlaw nga awang kwarta ma. Oh, kas kanyak. Madlaw ayang awan makukwartak. Apay nga agkatkatawa ka, kabadong. Anya ti nakakatkatawa. Sana kitaan. Hey. Anya ti nakakatkatawa di ti rupak. Ay, siga akin di mo't baray. Ikat katawa latan ti kinaawan ti kwartak. Sa kay uray mo la itangad-tangad, ti panagkatkatawam. Ay. Weston! Kita man na eh. Kita na kita nadakkel nga abot ti agungmaw. Tapay maray. Nakaamamak na kita nadakkel nga abot ti agungmaw. Ay,
Awan pulos kwarta kay. Iyamok, imbagam lang arudan. Ay, pautangan naman kidi Maray. Sa anak nga agpapautang ita. Ha? Ditag katawa ka manan. Kaya pinakakot katawa iti imbaga. Imbis nga kung nga Maray, agkatawak latan. Ay, thank you, Maray. Thank you. Thank you, pay. Anya ngay nga raw, tisidaan ta ita. Saan ka kadinga kung ungay tuyang? Ha? Kunak amapan ka umutang ijay tirsina ni Marikwanang. Saan nga rod ka nun ngagpautang? Mangan ka ngag may mesa. Ungot ka lang nga ungit, mate. Kita man, nagadun dagiti kuret-tiret di tarupan. Ayawan lang nga rod, makukwarta titaaon, awan pa'y masida. Ha? Kasano nga taan? Ay, unay ka na ya. Pakaistrisam tumo aming ngamen. Tulatin na ka. Naragsakak lata. Ure awan makukwarta. Di nakman ipadpadakan ka? Ay, natuyang, agkatawa ka. Ure awan makukwartam. Tulatin na kami na. Ay, diyak kaya. Umubing tilang ang tuyang. Padasim kami na. Mano atawan ti umubingak. Agbalin sweet 60. Ila. Ay, padasa man nga raw. Nyati mariknam. Ay na, maya abadong. Kaslo umubingag pa'y sotirek na. Ay! Sige tuyang. Ikatawa ta. Ure nawan si Denta. Ure nawan kwartada. Antay, saan ba't nagtagtaga rin yung Uncle? Bayam Ay, kastana talaga. Inong tamsaman nga minay. Saan ko nga ungtan kwarog? Tamok nga awan makukwarta na. Ha? Awan man ang kwartanan. Ay, kasla di mo mat kabisado ni uncle mo. No awan kwarta na, nakamulengleng. Saan nga agtagtagare? Ika mangamin iti kwartana, tapno saan ang nakamulang lang. Awan nga rod maited ko, kwarog. Iso abay am nga agmulengleng lata. Kapitan, adto yan dagiti pirmaam. Anyat ibagbagam. Kunak, dagituyan, dagiti pirmaam. Kakapsutak nga agpirma. Ay, itay kapay nakatugaw dita, kapitan. Ah, Nakamulengleng kamot nga men. apay mabayag pa iti honorarium tayo. Mabayag pay. Anya pay laang ti aldaw ita. Ipanaw mo nga ron dagita pirma dito isang wanak na masadutang nga agpirma. Kaanom nga ron ngay apirmaan dagita, oy, kapitan. Inton ada kwarta. Ay, nagregat talaga. No awan makukwartaan niya. Kawan, asino nga mintinang ibaga ang mayat tirik na. No awan kwarta ti tao. Ay, niinteng. Nakamulengleng latan no awan kwartana. Naunget pa'y. Apay nga agpayso akas jay ni kapitan. Nadlaw ko pa'y kenkwana. Asaan na akay at agtrabaho no awan kwartana. Ay, jak tupay pulos maibaon ijabalay. Ay, Nag-aaway kami Na, na ay, agdamdamin. ada siguro kwarta ni Marito yang anya. Ay, huwin nga rod. Awan Tauray laag kanta-kanta. Huwag nga ron, Manglalait Nadaytan. kami. Tanapanglaw Ay. kami nga agdamdamili. Aw, agkakanta tayon ko kumaray. Ay, wan, amo may, ado ti kwartam. Iso nga agkanta-kanta ka akasta. Ay, mano tinakabulsakan ka, Maray. Ay, saan amadlaw nga awan makukwarta kanya? Nga main, naragsaka. Jackpot chan nga awan kwartam. Ay, mamati ka kaday, marikwanang. Imposible mat nga awan kwartam, marituyang. Awan ko kumaray. Kitain nyo to'y bulsak. Aw, bot-bot pay. Na, Ay, unay kan. Tauray mo lain ruar, day ta naabutan abul sa tidaster mo. Ay, saan amadlaw nga awan kwarta? Tanaragsakak lata.
Nag-aaway kami at damdamilay naragsak tibiyag may awan duk-duk. Akan kanta kayo maduan. Ay, katuladak matanan ni Marituyang tapno saan amadlaw nga awan kwarta me. Maray. Sige, agkan katayaw. Sige. Taga-away kami nga agdamdamilay naragsak Saan nga agpay so tibiyag may amadlaw, tanaragsak kayo adwa. may Nagrigat nga sit gan ni Uncle Kaw. Wen ta saan pulos nga umisam. Saan pa nga agtagtagaray. Iso nga ro da dya ako no mas asidagkan kwa na. Oray to, payda kami akakagawad na. Saan mi ama asitgan? May mayat pa'y amapan ko asit gan ni tata ba daw. Tanaragsak ka kasarsarita. Ay, pudno dahi ta, kwarog. Oray awan kwartana, nakaisam kan agkat katawalat ta. Nga raw. Nakaragragsak ni tata ba daw. Oh, nakita ni Kwaraw. Kanya ter aramida na ije balay da pare badong. Ay, mas kay kayat nanti mapan ijay. Tangamen, naragsak akasarsarita ni Pari Badong. Sana kasken ka, anak kami suot akanayon. Ada gayang puerta na. Agpapada tayo lang met nga awan makukwarta na. Saan la amadlaw, tanakaisem akanayon. Ay, narigat ti agisem-isem no awan ko kwarta. Ay, no kasta kalatan, inteng. Inot met nga aday wanda ka, dagiti gagayam mo. Abay, ay natikat katawan niya. Nangagayam ni nanatuyang ti panagkatkatawa tata ba daw. Katumay kamot na makikatkatawa ka na kamay. Unmait, umay kan nanatuyang tanaragsak tayaw no talo tayong agkakatawa. Iso nga ron adamdamagak no anya tikat katawaan niya. Ako arog. Apa nga agpay sungagkat katawa ta? Jakmot malagi po no apay tata ba daw. San may mangamaw. Malagip kaon. Awan ngamin makukwarta ta, iso naragsak ta tata ba daw. Ay, huwag gayam. Kadang gayan da kami natuyang. Tapno naragragsak tayo at halaw. Ay, antan kwartak. Ay, Asus. sumangpot kan, inteng. Kita mga dakon, damagang pailaan. Nagmayat matiisam mo. Adan kwartak. Makit-kitam dati pakpakita. Adan kwartam. Oo. Ay, isumot lagayam anak kaisam ka. Ay, naragsak ka kaon. Ay, ayan di kwarog. Ay, adamanin ijabalay da Pari Badong kan Marituyang. Apay, saan nga agawid? Ay, kahit saan kamot ngamin ang matagtagar eh. Iso aday jay, saan mo ten nga imay. Agtagari ak itan. Kita man kit nakaragragsak akon. Ay, awan mo ten. Kakadwa makagawad nga umasidikan niya ka. Ay, kamabuteng da. Apay kano? Naungat kakado nga may no awang kwartam. Ay, ada kwartak. Iso akas makita. Naka-ismaili ako. Na, may salaang mat nga aldaw, anak kaisam ka, no, da kwartam. Na, Mas ad-ado ti aldaw, anak kami suot ka. ay, ayan da secretary ken treasurer. Uray isuda. Sanda kaya ti umasidagkan ka, tamabuteng da. Uray tupay nga mindag iti kabaranggayan tayo, kat kabuteng da ka, kapitan. Tidakes na, no nakamisuot ka akanayon, ay umatap dagiti tattauken ka, inteng. Day tagarot ti pampanunutan. Ay, sapay dandanin ti eleksyon. Ah. No saan ka nga umisam-isam, basiton ti mangibotos ken ka. Ay, wala niya. Ti aramidem, awan man, wano adda ti kwartam, umisam kalata. Nasken anaragsak kalata,
Tapno asit ganda ka dagiti tattao. Ay, day taman ti practice nga aramidin. Na, apay anas kan a praktisam. Nalakalaang mati umisam. Kitaam ni Pari Badong. Addaman wenno awan ti kwartana, nakaisam latta. Iso akitaam. Ison ti kay kayat ni Kwarog akadwa. Agure man ta practice man analay. Ibagam ka dagiti padam akakagawad, Mare. Tasaan da ko mga agbutang kan ni Inteng. Umasidagdalatakan ko na. Ibagbagak nga roday ta kadakwada, Maray. Kat no nagprak-practice ni Inteng nga umisam. Ay masahapaw la praktisan na. Wen tapno saan amadlaw apilpilitan na. Ay Ay nga kasanaw no awan kwarta na. O di agmisuot tumanan. Ay saanan, Mare. Kanayunan, anakaisam. Ayan ngayon ang kay. Ay, nakatugaw ijay salas. Sana na naungay. Asit gam ngamin Sige, antay. Angkay. Kunan yan tibaan ng asaan ka kanun anaungay. One met. Uy, nakaisam ka nang kay. Inireksa ka kon Kwarog. Agkat katawa ka pa yan. Apay, anyat ba sa pulbaw? Ay, kwarta man nga rodang kay. Ay, umutang ka. Agungot ka sa manayin. Kasangsang pun mo pa lang umutang kaan. Dumawatak man laing. Tapno saan kan nga agungay. Nakarkaraon. Ha? Sige na kay. Ikan na ko niti kwartam. Saan kan nga agungay. Tapno saan ka lumakayatagaw. Dinawatan nakmanan ni Kwarog iti kwartan. Ay, isumot lagayam anakaisam arimwar. Ay, awan ti kwartak. Kat, saan manan ama idrawing day tarupam? Kakaiso na kwartak dinawat na pailaan. Ay uray, takaanakam. Maan ano kumano ikammet sagpaminsan. Aray! Na. Arinteng! Ne, Na. ni kumparim abadong. Ay ayaban na ka. Aray! Apay. Nakaisam mo, di Kwarog, hindi nasabat ka. Inikam ka no ti kwarta na. Awang nga ro kwartak. Apay, dumawat ka man. Ay, unaan ka, nay. Ay, sana ka dumawat ti kwartan paray. Agmisuot ka manin ako na akon. Sana kwarta ti kasapulak. Anyang nga ron ngay. Dumawat ak man iti bulong ti marunggay paray. Ay, kat agala ka lata. Nayuna ko na ati dawatay. Anya pay. Papaya paray. Tapno kumplito si Ricados. Ay, asinutisan nga agmisuot no kastoy ti kabaranggayan. Dawat mo aminin. Huwag ko nam kadilatan, Inteng. Sige. Alam no anyat ka sa pulam. Kunakon kahit analakakaitan akasarsarita paray. Isaw ti istorya ay kadagiti tao no agdamag da kanya. Nangag mo, Inteng. Iso nga umisam ka. Nga oray awang makukwartak. Katuan Oh! Uray awan makukwartam. Uray pa'y no may dakadaw-dawatan. Umisam kalata. Takasta, tikunada, a public service. Ay, Kapitan! Adaman, wano awan kwartam, umisam kalata ngamin. Ala, sigay! Tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basio. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagtingan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng.
Kabadong, anya ti masapul mo. Umay kumandamagan no, dan tinagilista, itinagnagan, dagiti makaawat, iti ayuda, maray. Kalkalpas laang ti bagyaw, umay ka nagdamag. Ay kitwin Anya ngay nga raw. Iyi kabangiba nga barangay, nakalistada ka naon, maray. Ijay sabali mo dito kabildatan. Kit kaano kayo nga gilista? Pagmimitingan mi pay, kada kapitan. Ay kit saan yung tungarod aliplipatan nga ilista tinagan mi kanituyan ko Tanay, malaksid na itayab di atap may. Agraman diding di balay may, awan pa'y makan may. Oh, anya nga iba daw. Nailista ka din, tinagan ta ka dagiti maikan iti ayuda. Saan na pa'y magkano anak ka ilista? Nagbayagan ngay. Anya langan ter aramidon dagita nga opisyal ti barangay. Agmi-meeting na pa'y ngarod ka now. Nagado ti agur-uray iti dayta nga ayuda. Sana balay tayo pakaunakaon ka ni Marikuanang nga ilistada, tinagan ta. Rumbang lang. Kita man mo tinagbalinan to'y balay. Awan lang aruden atap na. Awan pa yung diding na. Ay, kwaraw. Anya tikat katawaam dit Ayawan, lumabas ak lang dito'y balayaw. Katawa am samot to'y balay may kwaraw. Kasalamat nga minsan na balay tinagbalinan nan. Magasam mo nga minti kinapig sa angin kan tudungay. Na, unay katapan ng katawa mo. Ay, to'y balay may kwaraw. Ibagam to kay di kanya ang kalmaw nga ilista na kami, ija ayuda Kasi kami may kinituyan ka. Kaya tuwa sa wine, saan pa yan nailista tinagan niyaw? Saan pa'y may? Napangko din na magitay, ija barangay hall. Kat nunalpasan na naglista ti barangay. Nangagmuday taba daw. Lukas ta, agul-ulbod ni Marikuanan. Ay, madiday to'y ama paspasama. Bana, kita am tinagnagan dagiti amin kakabagyam dito listaan. Huwin kitaag. Tanasken nga amin akabagyak, dagiti antek, kakasinsin ko, kaanakak, nasken ama ilista tinagnaganda. Wala. Dito ti listaan na. Iyawat mo man nga rodjay antiparak. Tanay, jak unay makita to'y basbasaag. Ito. Nasaya at mait. Nakalistan tinagan dagiti nagado nga antek. Dito imot abanda naganda giti uncle ko. Ay, basa ang manalaing. Kompleto damat amin. Ay, mayat da ito alistaan. Iso da itan, nakisab may. Asinugayam tinangaramid iti da ita alistaan. Hindi kagawad ko nang Ay, talaga analaing ni Marikuanang Ammo na talaga no asinaw dagiti ilistana. Binaga ak nga rod. Di nakatsurutan ti bilin ti kapitan. Ay, yung kapaandaran ti tricycle mo tayo tulod na kiji munisipyaw. Unang kay. Nek, anya day tayo mo apapail. Ay, sana basta papil da ito. Iso day tan ti listahan ti ayuda ang kay. Ay, ikakidi paandaran ti tricycle mo. Nagato adam-damagam. Damdamagak lang tapno masigurado kung adanagan ko dita. Adamat at talaga nagan mo. Kitaan. Uy, sakti pa ang kay. Mabalin aya, mapukaw tinagan mo. Diyan ngay nagan terar makabalasang. Ilista pa'y? Una, tapno sumbatan na kaon. Sige, inayon ko yung madamdama. Angkel, dagi diyan ngay babarkada ka tricycle driver. Ha? Apay nagaduda ngay? Una, ilistam mo na kasi damay. Apay manuda aya. Mabit lang tabilang kang kail. 2, 4, 6, 8, 10. Ay, Uston! Adudan! Ang dabay na yun ng kail. Aguray tabilang kita. Taduda, babarkada. Maribanang! Maray! Kunakon kat asikaday ta. Ay, awan ti bugoong. Naibos, mapanak pa'y lagumatang no maawat mi jay ayuda. Sa anak nga umay dumawat iti buggoong maray.
Kayat mo asawan? Urayan niya, jay ayuda. Wen, Maray. Nailista tinagan niya. Ay katwen Apay, saan aya nailista tinagan niyo? Ay, sus. Linabsanda kami man nga rudan. Ano kasta? Nailawan kumatan nga imbaga. Ay unay kat nga minon daytoy ang iwat aya. Talagaan alpasan jay listaan ba daw? Kahit saan da ngayon raman nga ilista tinagan ta. Katwan. Awan mo may nagilista. Kasano kumangay ang mairaman tinagan ta. Sino nga ro dagi dyan na ilista? At da suspetsak, adagiti kakabagyan, dagiti opisyal. Kahit nagado ti kakabagyan da. Katamin dan na. Ayun na yung ngay. Kahit datatag kasapulan dito lang. Ayan nyo da ito na mapaspasamak nito yung barangay tayaw. Gawad, mabalintiag kuy-kuya ko'y dito tirsinam. Apay, awan aramida. Sana ko na mapanagpasada. Taurayak langin di sumangpat nga ayuda. Ganda ni kanaon. Uray sana ka lang agpasada. Saan nailista tinagan may kan ni Kapitan tapno saan amadlaw. Una, ngam na ilista mo't amin nakakabagyam. Katanya ngay nga raw, uray mo dagiti kakabagyan ni Antimbanang kat nakalista mo. Amin to paya babarkada kat na ilista damay. Damag nga raw adamag dagiti kakabagyak no kaano ti payout. Kano ngagpaisaw? Ni Kapitan to at ipagdamagak iti dayta. Urayon nyo latan. Inteng, apay asaan akaraman tinaganda marituyang kan paribadong ije listaan ti ayuda. Apay nga iraman pala tinagan dagi dyan ngay. Na, apay, di mo nakita tinagbanagan je balayda. Kat nun na itayab ti atap kan didingda. Tinarimaan da ko man Sada masapol na mailista tinagan da. Saan da nga tang agreklamo? Oho, padasin da tagreklamaw. Ay, kasla saan anasaya at tipagbanagan da ito'y Angay, mapantan ni barangay haul. Ay, una niya. Ay, nalipatak mo tin. Magmagnatan na. Tanay, agtrangkaso mati tricycle ka. Pero may mga men nga aglalatay. Ano santan ti magmagnangkay? Sapay lumabas tayo dyan balay da pari badong. Katanya nga ron ngay. Malaksid ano kaya't mo ti tumayam. Yawa mo man dyan sa tuyay. Tila tal yawa mo tumadita. Kit-kitaak nga rod da kapitan kan kwaraw. Lumabas da mga agpaiso dito'y balay. Mayat atap no makita da na dadaal da ito'y balay. Aray! Kita am dito'y balay may. Naperdi iti bagyaw. Angay, kasarsarita na ka ni tata ba daw? Ay, agtulang aksa. Talyawam nga ni tata ba daw nga? Ay, awan sa timang ko Ay, intakid din sa kwarog. Intan. Na, kasla awan mo't nangag ni kapitan. Apay nga tangay. Kung nadadahal mga agpaiso da ito'y balay. Ay, makaungot akaw. Makaungot akaw na talaga. Ay makaungat ka laang basta saan aditoy. Apay asaan ngay? Amuyo mo't kasapulan mo't itulong ka ni tuyang kaw. Apay asaan da kami ngayon lista? Apay nga agungat ka, ni Kapitan tinagdesisyon asaan mailista tinagan yaw. Tapay asaan na ilista tinagan may maray. Anya ti rason? Ti rason, anya di rason ni Kapitanon aya. Agur urayak ti rason. Kwa nga main, awanan ti pagisuratan ijay listaan. Narigat mo ti ag-erase. Madlaw dan ano kwa? Dayta ti rason? Anya klase arason dayta? Ay kat damagam akan ni Kapitan. No adda pa nagdua-dua. Kahit anya ngay ti aramiden taitan ba daw agbagyon tumanan. Di tapay natarimaan da ito'y balay. Ay, agpampanunutak nga ron. No anya ti aramiden ta? Ay, badong. At damit luga na nagsardeng dita sangwanan ti balay. Nay, dagitin samot taga munisipyo da kita. Ay,
Dimtengen ti mang tulong kadata. Kapampanaw di lima nga antim. Adamanan umay asa nga pulo nga angkel mon. Umay da nga rod agdamag no kaano da amaawat jay ayuda. Ay anyat insong bat maw. Ay kat jay imbagam ati insong bat ko. Saan ko nga amaw? Sakto pa'y kadyak amo no kaano. Kaano aya nga main? Naa. Ay may saka mo. Maray, apay, anya ti mapaspasamak di tabalayaw. Ay, damagampay laang. Di mo aya makita ang madamada at tartarimaanan. Uwan nga rod, kabarbaro mo day ta ilanlan sada nga atep ti balayaw. Ay, sumaruno at tarimaanan da jay diding may maray. Apay, nangalaan nyo iti kwartayaw. Apay, di mo nakita. Imay dagiti taga-munisipyaw. May daaya. Nakita dati na pasamak di tabalay may. Iso at tinulungan da kamay. Ah, kasta gayam. Pampanunuto nga ron maray. Mabalin sa apay kak iti elevator day tabalay may. Ay! Naa. At dapay kanukat ti agsangput at tulong nga ito dahay. Kulitang dahon na kiti babarakada ka tricycle driver ang kain. Ah. Kano ang maawat dati ayuda da. Ay may saka met akulit. Katawan nga rot kwartak. Gaputa urayak ti ayuda. Ay, nagkunang ngamin kan ka nga isulat tinamnama umit. Matuhukan ako nga gururayang kail. Ay. Naumakpay kit din ang kuy-kuyakaw. Kapitan, nasaya at saan numapan mo i-follow up ija munisipyo? No apay nga awan pa ija ayuda. Ay, huwag nga raw, tanay. Agkarasubli dagiti kakabagyan ni Banang EJ Balay nga umay agdamag. Uray nga ro dagiti kakabagyak, kapitan. Inaldaw moten nga umay dagdamdamag kanyak. Ay, i-follow up ko man. Wen, kapitan. Tadamari tuyang kan kabadong kat naawat dan ti kwartada. Ha! Wen, tinulungan ida ti munisipyaw, kapitan. Kan numalmalpasan di tartarimaanan da abalay da. Diyak na itulod ni ang kalijay munisipyo. Tanay busanak iti gasolina. Ay, amok kwarog. Taawan mo't makukwartam apadak. Awan tumot nga min jay ayuda. Ay, wud nga rod Ay, napan nga ta in follow up ni uncle mo. Sumungad ni ang kalanteo. Day, apay anak ka dumugmat amagmag na. Kaslamot na pa ay. Ay, pagdamaga ka dagaos. Ay, inteng, anya nga tikunada. Awan ka no ti maawat nga ayuda. Ha? Anya? Sabay inururay ka. Diyak pa yung nagpaspasada. Ay, Ay, apay nga awan. Nailista mo tinagnagan ijay. isuda ka no ti umay aglilista. Ha? Naamuan dagay mapuro kakabagyan. Nagiti opisyal ti na ilista. Ay, kunakun kay. Talaga asaan anasaya at timapasama. Umay mo ka di ipalista tinagan nyo kan ni Marituyang, kabadong. Ay, saan maray? Manulang mga dahil ta maawat dagiti mailista dita. Kumpara dya inted da atulaw kada kami. Damag ko nga rod, aribo-ribo gayam di inted da kada kayaw. Uy na maray. Adan tupay ka no sumaro na. Iso nga umayak mga alay ti barangay certificate. Adya ti umay mo alain ako na. Barangay clearance maray. Dim ko na narong ispilingan. Na. Tatalaga ajak amaw nga ispilingan dayta. Ha? Ay, di ta kayo. Nay, saan nan samot akayat ama ilista tinagan yaw? Ay, saanin maray. Bariya lang dayta. Apay, saan pa anaawat? Dagiti kakabagyan nyo, dagiti ayuda da. Ay ka, si damit kasta. Ay, barangay officials dita kabildatan. Ipaayo nga minti ayuda, iti talaga ang makasapo. Ala sigay! Dinang tinagdipusan ti sabalipay aparang.
Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Jun Rem. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay pimanaw mo't ni Kwaraw. Kaano ba nga ta na sumangpahit? No ada ni Kwarog, Ay. kaslawan patag na kun ka. Da. Ang nuawan, sa pulam mat. Kapay nga awan patag na ako naman. Isupay nga ron ti chip tanod ko. Ita, taawan man ni Kwarog, asino nga'y timang sandikan kwa na. Eh, hindi ko maparibadong ng magpilpilay. Adumot dita ti mabalain. Ngam apay ngamin ani pari badong ti dagos a malagip muno kwa. Ay, kumparik nga ron. Saan ngamin akinom pariyan ti panagpili iti agsurvey. No di kat jay makabaal. Kas jay! Ay, Talia, mangyawat ka man di takapikan asukar. Ay, sige, ita, mga laak, nana. Agawaam, tanda ngamin papanan mikin ni Badungkaw. Ato yan, nana. Inkargak iti silupin. Ay, agyaman akdalya, indakaon. Nana, tay bayad mo ngay. Ay, kwa, agbayad akto no, ada kwarta. Pimanaw ka matlatan. Amuyo ajak agpapautang. Iso nga rod asaan ko ngayon palista, tabayadak tumulang. Uray saan mo nga ilista, tabayadak tao. Ay, anyamot tanda di abakot. Ay, naglaing iti kalukwan. Inton maminsan, saan kon nga ikan, no awan ipakita na akwarta na. Gumatangak man iti kape kan asukar. Utang ka di, wano cash, kapitana. Gumatangak kunakmet. Saan nga umutang? Saan ka de? Ay, pasensya ka, nana. Ni nga minanatuyang itay kat, na may saan na. Ah, Ay, kasta ka de? imay itay. Kunana nga ikakano iti kapi kan asukar. Idi nyawat ko, pimanaw mo ten, nagyaman, sa dinadaras na ti pimanaw. Ay, siningir mo kuma. Taamangan no nalipatan na lang nga inted ti bayad na. Singsingirak nga rod, ngam imbaga na abayadan nanto ka no, into na dakwarta na. Nagdardarasa na pimanaw. Ay, sos. Talaga amin ay saan na ka, balasang to. Mamuda ka di, Auntie Toyang. Ha? Nay, asino ka aya? Jakmat malagip no asino ka? Sak ni Shanaw, Ante. Nanang ko ni Shanang. Ha? Ay, wag! Ay! Nagbasit ka pa'y mga may hindi na udi ang nakita ka. Ita, dakdakkel ka ngam siya. Nagkita kat kaslasaan kayo, matadim makkalantay. Ha? Basit kayo pa'y lang, mat. Ay, ungayam. Kumusta ngay mo ni Kapaid ananang mau? Aday di balay mi, Ante. Isu api mana makijay. Taka na yun nakapagpupudutan. Iti anya aga po apagpupudutan na ka. Jak man na mo, Auntie Toyang. Mangrugi siguron angag ka ba? Asino dahi dyan pinastrik mo? Malagip mo pa'y ni Kapidwak asyanang. Diyan ka di nagpig sa ti katawa na. Na, tatipay pa nagkatawa na ti malagip na. Agpay sumay. Uray saan una makakatkatawa. Kit kunam no bumtak abul ka di pa nagkatawa na. Nalabas ka mo. Unay katakas labumtak a bulkanon. Imbaga, no saan nga birok na ita itinaima sa sidain na. Numangan. Damat nakitak a lalaki ija arubayan da marituyang. Na,
Apay kumano adda? Sa nga ilidan samot, taagkap-kapimot ijarwar. Adata sana anak katugaw iti arubayan da. Ay itaman pa'y nga da sa nga ilida paribadong. Wingarod, manmanaw nga adda umay akabagyanda. Adayo nga men ti ayan dagiti kakabagyanda. Ay kit na sayat mo. Ta nakalagi. Nga bimisita day ta akabagyan na. Pagsaksak-duan nyo ka di, Uncle. Tasak man ti mapan sumakdaw. Anya, kabailam ti sumakdaw. Unang kay. Apenas daw kayo. Asiwak ati dua adadak kilala ati mantika. Alaman nga raw, takimaro man ti sakit ti sakak. Na-bless nga may niday. Isuan na lamukan, kit nagsakay. Kasta ka di, Uncle. Sige nga raw. Ang ayan nga iti pagsaksak-duan nyo. Surutam lang day tanalayang adalan, nga agturong di tawahig. At na makita masalulog, itiigid ti wahig. Sa lulag, kunayo, Uncle. Di itayak latan tilata ijay, Uncle. Kuya, nagmayat magayam no adda ka anakan na sumarungkar. Pag ko na mag, itaman pa'y. Napan nga min si Macdo ni Siano iyawaig. Ay, nagmayaten ti adda kaanakan na. Kaslamo la ni Kwarog a kaanakan ni Kapitan makatulong mo't kadakwada. Tapno saan na pumanaw dito'y kabildatan. Isa pulan ta iti balasan. Asino kumamot nga Itaddan tulad ta Basta, isa pulan ta. Tapno dito'y ton kabildatan nga agyan. Sandan nga umadayaw kada tayo. Ada na pateng nga ibagakan ka, Maribanang. Imbag ta imay ka dito tersina. Nay, anya ka di day ta nga ibagam, Mare. Mabalin ka di nga agabalayan ta. Na, agabalayan. Kasano ko mga agabalayan ta, kat agpadat ang awanan iti anak tawan mo't asawam. Wan, awan nga agpaiso anak mo. Awan mo't anak ko. Ngam, adda mo kakaanakan ta. Ni Kwarog tidakdakamatem? Asino nga'y mat ti kaanakam? Ni Dalia, ada iji kusina, aglulutaw. Ay mayat nagagat gayam day ta kaanakam, Maray. Nanabanang, saan ka di Chief Tano di kunkunayo akwarog? Awan, kaanakan ni Inteng. Ang ada na panan na. Iti simmang putak di ti kabildatan. Nangagkula ang tinagan na, ngamjak pa'y nakita. Sumangpet tulat ta, balasang ko. Makitam to. Nanatuyang, bayadam di utang mo. Idi inyawat ko di asukar kan kape ako ng mga gatangam. Pimanaw kamot adagusan. Ay, si Kadalya, saan ka man abumalbalaot iti saritaan ti babakag. Na, Importante ti saritaan man. di utang yaw ko na, bayadan yaw. Sabali ti sungsungbat yaw. Saan aday ta utang ti tupi ko ita? Bayadak tumulaang kaday. Danag mo na ya. Awan pa'y maribo a bayadak. Kanon tupay, nanatuyang. Ay, talaga saan kayon apautangan? Inteng, adda na ibaga kanyak ni Marikuanang. Anya day ta. Umnumot lang uno saan. Aga-abalayan tayo kano. Ha? Abalayan! Ay, saan nga umnuti ilawlawatan na? Asino ko mga ti pag-asawain tayo? Jay kano kaanakan na ken ni Kwarog. Oh! Imbag ano kayat mat ni Kwarog? Imbag no kayat mat ti kaanakan na ni Kwarog? Tay agnagan iti Dalia. Ay, day tangarut ti imbagak ken ni Marikuanang. Samay sa masapul makilatis ko day taataaw. Amangan mat no saan anasaya ati ugali na. Maribanang, maalukoy mo nga ta ni Kwarog. Tapno agasawa dan iti kaanak kak ani Dalia. Ay, alo kuyak pa'y Awampay mati husto asungbat na.
Ay, nagmayat kat nga tan no aga-abalayan tayo, maray. Ay kat mayat a talaga Ay nasing-singad tumanan ti panagkakadwa tayo. Taagabalayan tanto, mare. Wan, maray. Naku magumatang itibir ngayon naman mi kiniulitag. Dita asidag ti barangay haul. Adda tersena dita. Napintas tay balasang agbambantay dyan tay. Wan, ngam kasurun ka. Pasan ngagpautang. No saan la ko mga adayo ti istor dita daya. Kat saan adita ti pagkatanga. Inak nga ro din nante. Igatangang ka iti soft drinks. Tabir kada kami kinianggal. Alang nga raw, ingkad. At agam nagpintas kaglaklako dito eh. Yung maglakit din, ta dito'y tinang ibaunan ni Auntie Toya nga paggatangak. Si kakaditi ka anakan ni Nana Toyan? Oen, Anya kaditi gatanga, manong? mabalin ka di pa iti makisarsaritakin ka di nga napintas. Oh, sige Awan mo't dakes na, manong. Nakitak ti kaanakan ni Mari Tuyang dita tersena ni Mari Kuanag. Seryoso damot nga agsarsarita kan ni Dalia. Ang mga no armon na matan jay kaanakan ni Marikwanang. Ha? Madi Kat no ni kwarog kumatikunak amangaram kan ni Dalia. Tapno agabalayan kaminto kan ni Mari Kuanag. Apay, kaya't nangatamo ni Kwaraw. Napintas mo't ni Dalia. Akas mo't iti kapintas ni Violet. Unay ka nga minanda Kwaraw kan Violet. Tadi dapat la ka agasawa. Ag close friend dalaeng kanungarod. Iso anarigat no pilitin tayo idang agasawa. Taamangan no parikot to ti pagbanagan na. Ay siya now, mga sawa ka man kide, dito'y kabildatan. Awandakas na, no kurso na daklaki diti babae. Ay kit agarum ka ngamin Una, basta kahit ko lakit diti babae nga armag, ante. Iso nga rod na padasam ti agarum ka anakan. Iti kasta, makaasawa ka dito'y kabildatan. Padasak man nga arman ni Dalia. Asino adalya? Jagbambantay iti store. Jay ka anakan ni Mari Kuanang. Una, ante. Awan la ka din ti sabali ang makitam nga armam. Ay, jak kayat day jay. Mangsapul kay ti sabalay. Ada ka di gatanga? No mabalin la kumagatangan day tapuso, mading. Saan ala ko ti pusok, manong? Kasano kumagatangam ti pusok? Kasla nagbalin na nasip nga tilubong ko, manipod nakita ka. Tawanan ti makita ka sa bali. No di si kalaeng, Dalia. Anya ti kayat mo asawan? Imposible mo tay taawan makita masabalin. Apay, saan mo ang makita dagiti kabalay mo? Tikayat ko asawan. Awan makita kapag datunan asabali, no di si kalaeng. Matayak lakit di no paayan nak. Ay, mas kay kayat ko pa'y ni Kwarog ang umsika. Ha? Awan sumgar adot-dot ko kan ka. Nay, agin insayo ka mo. May saka ka di akaratista? Wananti, nainsulto ak itimbagan ni Dalia. Akay kayat na kanon ni Chip tanod ko arog nga miti siya. Anya nga iti planum ita. Isaganak dayjay at Chip tanod. Tagduelo kami. Numabak ko, syakton ti Chip tanod ditoy. Mabalin ayamot nga agtanod dito ti saan a residentay. No sana mabalin, pagbalinak apan chimbag dayjay akwarog. Na, ay saan ka nga aramay? Sigurado adi na ka mapakawan ni Kapitan nudang ram ti kaanakan na. Nasakit tinakam ni Shano. Idi imbagan ni Dalia amas kay kayat na ni Kwarog ngam iso. Nga awan kanot sumgar adut-dut na kankwana. Ay nasaya at no pinaay na ni siya now. Tapno ni Kwarog ti mga sawa ka ni Dalia. Ang karatista kanu matjay kaanakan ni Marituyang. Kuna na aparmakan na ni Kwarog,
tapno iso kano ti sumukat achip tanod. Ay, sana limpyo ti kasta panagpampanunaw. Ibaga kada marituyang ta pagawidin dan. Riribok na ti pataudin day ta akaanakan da. Win ay, narigatan. Amang ano agparikot da marito yang iti dayjay akaanakanda. Kat si kamot laang ti kamanganda. Sigurado Iso na sa isayaan. No pagawidin dan day jay akaanakan da. Tapno awanan ti parikot. Win nga rod Ang kaano aya asumangpet ni Kwarog. Tatulagan tayon ti kalaysada ken ni Dalya. Ay nabanang, saan arumbang nga itulag ti may sa tao? Isuda ti makamong agpini, tay isuda ti makiasawa ken mangasawa. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basin. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, sika! Asino ka? Sika! Itod-todo ka lang arudan. Apay akas lang makakaungot ka nga mi, nanatoya. Talaga ang makaungatakan ka. Apay aya, anya ti basol ko. Na, damagampay laan. Jay manok yaw. Simrag, ijay paraangan may kinibadong kaw. Anya amanok mi, jay upa wano kawitan. Basta manok. Nakaungot ka mo to, nanatuyang. Bigbigat nga gungungot ka. Ay, ikulong yaw, dagiti manok yaw. Nudiyo kaya apartyak ita. Ha, unay ka dagito'y akaaruban aya. Makaparuruda. Asino akaruba ti dakdakamatam? Ay, dagiti kaaruba mi marurudak. Nga may baybay anda dagiti manok da amapan ijay arubayan may. Kasarita mi da Adulami na kasarita. Inong takke deya. Inong tamadagaws. Rombang lang dayjay nga inaramid kaw. No saan dapay lang nga ikulong dagiti manok da kuna lang arudan. Ha! Degwak ta si daon may kinibadong kaw. Ay namarey. Madimot ti kasta Agsida ka iti saan mo atarakan. Sige, panawan ka pa'y maray. Nay, ikunak man agin istoryata pa'y. Mapanak di tabalay damari banang. Agchismis kayaw? Sandak nga iraman? Hey! Mapanak dumawat iti bugong na. Ay, kasta. Sige nga raw, ingkan, taawan maipadawat ko ken kaabugoaw. Ay, naimbangal daw mo, maribanang. Nay, umis-isam kamat asumungad, maray. Sigod mo't anak kaisa makakanayon. Italaang anak kaisam ka. Kanayon ka ngamin anak kakusilap itinapalabas. Ay. Kwa nga main, maray. Ada ekstra abugong, mau. Ay, awan, maray. Kaibibus na. Inak pa'y lagumata. Nagimot kamutan. Na, sa anak anaimot marituyang. Talaga lang amin anaibos. Jakla ko maimimbayan. Pabainan naklagayam. Ay, pasensya kan amaray. Talaga anaibo. Ay, agawid akman langan.
Adan tulak pamit ka sa pulam kanyak, maribana ang, ditakan. Naa, tanakaungatan. Ay, kinaguran ako ni Marituyang, Marikwanang. Kunay hapay ngay. Ay, jak ngamin inikan iti daw-dawaten na abugoong. Tawan nga rudan ti bugoong may. Iso ti kunana itay kanya ka. Iso ang nagturong iji balayaw. Ay kunak ano inikam. Ay, kinaguran akmutan. Ay katkas mo at talaga ni Marituyang. Nagbit ang gumurgura day ta ako Marita. Saan mo't akasta ide? Ay ka bumakbakit sumong-sungit. Huwin nga rod No saan ama itad ti kayat na? Gumuran adagaws? Kano inapa na di karuba da. Aya, Gapula ang iti manok. katsyak ngay. Gapula ang iti bugoong. Kinaguran akmutan. Hoy, sika! Siyak manan. Apay, nanatuyang. Agong ungat ka manan abigbigat. Alangan nga ipamalem ko pa'y laeng, ti panagungot ka. Apay ayamanan, anyamanan ti basol ko. Ingkulong kumatan dagiti manok may. Jak magustuhan ti angot, jay inlutom itay. Ay, dayjay. Ni nanatuyang mat. Kaslasan kang agsidsida iti daing. Nagbangsay, jak kayat ti angot na. Kat, anyangay nga rod ita, nana. Ay, jak kayat ti makaangot iti kasjay nga angot. Nangagmaw, Ay, tila pagungong tamad, nanatuyang. Agraman angot ti sidaon me. Ay, isardeng mo ti agluto iti kasjay. No di mo kayat nga idarom ka. Idarom da kami adagos, gapulang iti angot ti sidaon me. Ay, wala niya. Ang sakbay nga idarom kayo. Ireklamo kayo pa'y. No saan nang aksyonan, idarom kayawn. Apay ngay nga ta nakabani kasmat ni Marito yang ditaigid ti kalsada. Inapa naman na enje ka aruba da. Ay, dayta ako marik, inaldaw samot ti na makiapa-apa. Apaan na nga rod amin nakaruba na. Sapay nagrigat no kaapam amin dagiti karubam. Ketuain. Ay awanin at imayat amang padigoken kano kasta. Day tati karirigatan apaset na. Di nakmat siguro apaan, tamayat mo't ti panagdin ng gayme. Ken maysa, mapadpadigwak mo't akanayon. Imposible mo tan nga apaan na ka. No kunamot akanayon mo apadpadiguan. Agam ita, kapay kan asukar laang ti sidaen may. Saan ko ang mapadigwan? Ay, kagawan, gumatangak manggayam iti kapay kan asukar. Ay, ewan Mano akilo nga asukar ti gatangam. Nga, isum-isuman na daytoy akarubak. Makaparorom. Ay, maray, nangangkan. Apay ada magdamagam. Ay, ibagak nga mangangkan no saan kapay anangan. Tapno saan ka akumutong. Or-oraya nga raw jay ipadigom kanyak. Ay, pasensya kan amaray, tawam may padigok itaken ka. Sanak isum-isuman. Awan magkayam may padigom. Ay, sana bali maray. Taington sumarunuan na imas ti sidaen may. Sigurado a padigwang ka. Ay sanan, sanak nagbibisain. Gumurgura kan samat kanya kun maray. Dinak isum-isuman, tawan ka rubak nga imaut. Na, timalikodan. Ay unay daytan akaaruba ka. Asabat ko ito ni Marituyang. Inisimak ng kinusilapan nakmay. Ay, gumurgura kan kano kasta. Apa gumura kanyak? Awan ba't basol ko? Ay, syakti kagura na. Inraman na kalaang. Nagapa kayo aya? Na, man nakiapaak aya. Ay, jakla inikan iti bugoong ang kinagura na kon. Inikam ko mga minlatan Awan nga rod ti maitid ko tanaibos.
Kagura na ka. Ura siya, kagura na kaon. Ay kat bayam Amin agagayam na, guraan na, no saan ama itad ti kayat na. Ay, na yan ni Marituyang. Jakman amo kagawad, no apay akagurguran ak ni Nana Tuyang. Ay kapasinsyaan nyo latan Kasta ti raramidok, inaldaw mo't nga da reklamo na. Kuna namat, aje kano manukyaw, asimrek ije parangan da. Wan, kagawad, inkulong kon dagiti manok may. Ay kinagura naklata, idi nagprito ak iti daing asin damay. Ha, agraman da jay kinagura na. Wan, kagawad, ay, jakman amo kanina natuyang, takastamot ang tiugali na. Kasanungatan no saan kon ama pasensyaan. Ay na, pirmay ang makapakatawa na tayo ni storya, Mare. Talaga ang makapakatawa, Mare. Ni Marituyang matday talimabas. Na, apay ngay asaan adim magas. Ay, ang mga nadapapanan na. Sige nga ron, Mare. Ituloy tantiag katawa. Wen Mare, sa naragsak ta. Kuwan, naragsak no awan ka apam. Ay katwen sige, ituloy mo nga istoryaan jay istoryaam itay. Tapno maituloy tatiag katawa. Awan mo tan maistoryak ang nakakatkatawa, Maray. Mala, si kamutin ati ag istorya. Ay, kanyang nga tangay ti istoryaan. No awan ba istorya? Ala, ituloy talat tanti ag katawa. Ay, katuwan Maray. Sige, sikat ti umuna, ta sumaruno ak. Ikwa, may mayat sa no pigpig sa ak, Maray. Ay, katuwan Maray. Sige, pinigsaan ta, iti katawa. Kapitan, umayak agreklamaw. Anya ti reklamaw. Dagijay ako kumari ka, kunamlan asinod. Na, ay, aguray. Agtugaw ka pa'y Mare. Ta ibagam tinagan dagiti ko kumare makunamlan asinaw. Damari kwanang ken maribanang. Isudati kunamlan asinaw? Kawan, Yay. nagasam ta kinakatawaan da kiday. Kinakatawaan na ka kunam. Ay permi nagpigsapay ti pa nagkatawa da. Ha? Apay ngay? Apay akatawaan da ka? Day tangaraw tijak amaw, kapitan. Katkatawaan da siguro atoy langa. Gaputa bakit akong. Saan mo't anasaya at nakatawaan dati lang ti padada ataaw? So nga ireklamok ida, kapitan. No di mo asikaswan, idarum ko ida. Idarum mo? Ijay ka nga tuwan apangukuman, kapitan. Kinatkatawaan nyo kanon ni Marituyang. Imbaga na dayta. Nagpipigsa kanupay ti panagkatawa yung. Wen, pudno, nagkatkatawa kami ka ni Marikwanag. Saan nga iso ti kinatawaan may? Kino ireklamo na kay kano? Ay, basol paikit di itan ti panagkatawa. Ay, ipakita yung tumangaming kenkwa na ti panagkatawa yaw. Saan minto pa'y anasiputan alimabas? Kinagura na kami man ngarudan no kasta. Anyaman nga tanti basol ko kanina natuyang. Tapay aya. Agbanni-banni kasmanan iji sangwalan ti balay may. Ay, wen gagpay saw. Apay nga ta. Awan mo ti amo kabasol ko kankwana? Amagan mo't no siyak ti kagura na. Ayun, anya. Awan mo't ti amok abasol ko kankwana. Ni, kinusilapan na kun. Ay, wan. Sikan sa talaga ti kagura na.
Makaungutak mo tin ano kasta. Ay, asit gamaon. Ay, napunwan akong kinkwana. Talaga ang makaungutak kon. Hay, sika! Ay, no makaungat ka kanyak, karkaro ang makaungutak mo tin kan. Awan mo't basol ko. Ay ngam, kusi-kusilapan nakakasta. Anya nga awan? Ni, Ah! gusto na. Uray naklay tudo-tudo. Madi mo ti kasta ah. Apay! Saan abasol jay nagpig sa panagtaraok dagiti manok yaw? Ha? Nakaringring gorda, madisturbo ka may tipan naturog may kinibadong kaw, ha? Ha? Ay, dayta ti saan ko na mapasinsyaan. Ha? Makaungot ka talaga kan. I am also angry, not only you! What? Anya jay ko nam? I am angry because you are always angry! Na, English na jaya na! I'm also angry. Ha? Go! Speak English! Ha? Abakan ta ni nanatuyang! You're always angry. Why? 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 Na, aguray kayo adwa. Dua kayo, agmay saklang, ay mabilang, ala jay dictionary, may salang tamo nga English. What? Ay, kita ang manana. Nagatrasa ni nanatoyang. Dito'y talaang matgayam amaabak na ita kaaruba ta nakaungog. Ay, Ngarut. Itay kapay, ang nakabanikas dita sangwanan ti Tersinak, marituyang. Adda ko mga rod umay ko damagan kun kamaray. Kat damagamon ano anya dayta. Ay, inapadak nga may dagiti karobak. Ay ka napunuan dan siguraw. Apay nga may nakasta ti ugalay. Kwa, maray. Anya ti English tay. Ay, adan tumula aldaw yaw. Jak amot English na dayta. Kagawad ka, di mo ama. Apay, gaputa kagawadak, amok la aminan. Amok ngamjak la kayat nga isuro. Ay, kasanuak ngay nga rod amakiapa kadakwada no kasta. Apay nga min aya, aday tala makiapa ti aramidam. Apa amat aminan akarubam, kas kada kukumari maun. Kag, anya ngay nga rod kaday tamot ti paglaingak, ti makiapa. Ay, mala. Isuro ka lang itinalaklak ka nga English. Ay, sige nga rod maray. Jay nalakala nga ibalikas Wuna. Kastoy ti ibagam kadakwada. Stop fighting. Let's be friend again. Awatam. Sige man. Oh, Balik suman. sigay. Stop fighting. Let's be friends again. Kasta. Sige. Kanayon mo nga ibalikas. Tapno maikabisam. Daytan ni Nana to yangon. Sumunga dan. isagana mo, dya English mo. Nakasaganan na. Saan ka mo danagan? Abakak ni Nana to yang iti inning lisan. Oh, nagsubli Why? You want to fight? Oh, let's fight. Ready, get set. Ay, guray. No more fight. No more, kuna namay. Ada magayam ul-ulisan na nga English na. Let's fight. Let's stop fighting. Stop ka no, mate. Why stop fighting? Stop fighting. Let's be friends again. Naawatam, jay kunana. Friends ka no, Nana. Okay, let's be friends. No more fighting. Promise. No more fighting. Friends, tayo nga rudan. Okay, let's be friends again. No more fighting. Ay, na to yang. Nasaysaya at ngamin ti makigayan. Saan kat amakiapapa? Ala, sigay. Dinan, tinagibusan ti sabalipay. Aparang.
Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binaweng. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.